Mthokazi kaNdaba siyabingelela kakhulu lapha kuMathebeleni Broadcasting Corporation. Sithanda ukuletha ukujabula ukuthi induna zakithi komthwakazi nezale kwaZulu Natali bezihlele zidingida udaba lolu obelunzima kakhulu lana ngaseHillbrow, lapho bekuzwakala amahemuhemu ukuthi abakamthwakazi namaZulu bathulane phezulu, bayalwa, bayabulalana. Kodwa ke sijabulela ukuthi sizwe ukuthi abaholi bakomthwakazi nabaholi bakwaZulu bakwazile ukuthi behlale phansi bedingida udaba, bathole isisombululo sokuthi hayi akubekwe phansi isikhali uma kuyizelelesi amaphoyisa abopha abantu. Nathi ke si-MBC sihambisana nabo buholi bakomthwakazi nokwakwaZulu, sithi hayi Mthokazi kaNdaba, beka phansi isikhali, asisebenzeleni imindeni yethu. Siyabonga. Yikho ke siyanxusa ukuthi yekelana udlame. Siyabonga kakhulu enduneni zakwaZulu. Ngiyabingelela kubo bonke ke abahlali bala eGauteng ukuthi impela ngijobelele inkulumo le ebisho umhlalo uMhlongo. Besisonke sinaye nami ngikhona njengalokhu ngingusihlalo nami la eGauteng njengoba uMhlongo ephethe igoli leli. Kodwa ke sihlalile nabantu abafowethu baseZimbabwe nezinduna ebesinazo, noma induna beyingaphelele, kodwa sesakukhuza lokhu lomkhuhlane. Nempela ke sithi ke wonke umuntu obonayo noyozwa lombiko esiwukhiphayo ukuthi cha, ayikho impi phakathi kwabafowethu. Ubugebengu obusixhophayo, igebengu seyisiza kanjalo nangapha kithi kwaZulu kulabo sebephumile umkhankaso wokuthi manje baphuma umkhankaso wokuthi badubula abantu, bethi badubula amaZimbabwe. Siyakukhuza lokho ukuthi cha, ubugebengu lobo, ayikho impi. Impi iyaphakwa, iphakwe induna. Umuntu ongasiyinduna akahambi nje hambe ebulala abantu. Kanjalo nezihlobo abafowethu abashile ezizwileyo ngaba abanumzane abanqunyeza igebengu zabehlukanisa nempilo. Siyakhala kakhulu sithi bafowethu, kodwa imimoya yonke ayibekwe phansi, sizokulungisa lokhu. Siyakhuluma siphe kwakho nababuye emncwabeni ababekayo namhlanje bayofihla, sithi mase bebuyile abahlale phansi, hlale phansi bamba umthetho. Zonke induna sizokudlulisa kuzo, neinduna zakithi eZimbabwe sihlangene nazo, induna uJubane njengalokho esekhulumile uJomane uMhlongo, naye sihlangene naye induna uDlamini, bikhona induna yamaqama ibikhona, sihlangene nezinye ke induna engeke ngayibala bezikhona. Kodwa nje kulomlilo oshayo sithi cha, awume, awusekho manje ngoba sesikhulumile. Soze siphinde sintshene ukuthi sesigcinephi kulokho. Ngiyabonga. Igama nguSiphiwe Mhlongo, uhlalwe induna eGoli. Ngifisa ukusho ukuthi futhi ngifuna ukwazisa izwe lonke lakithi kwaZulu lapha eGoli, nabantu bonke nje ke abalaleli nababukayo, ukuthi namhlanje besihlangene nabafowethu baseZimbabwe. Imbiko lena isizwile kwabanye bemthombo yendaba kwezinye inhlelo ethi kulwa uZulu nabafowethu baseZimbabwe. Ayilona iqiniso, kodwa kukhona ukuthi kuneqeqebane laseZimbabwe elibamba inkunzi lapha eDolo. Kulezi idolo ke khona abafowethu lapha abayiphilisayo ngokugada ekuthiwa ama-undercover. Babadubula ke bababulaleke. Kwenzekile ke endaweni ehlukene la eHillbrow naseUvale, bafaka abantu kanjalo. Kwezinye indawo ubika ukuthi u-security lo osuke lapho mayesehamba bamlandela bamshaye bamphuce isibhamu. Ngeyindlela ke namhlanje umhlangano wethu besinawo
nenduna esinazo lapha eYuvela uthe wonke umuntu akabuyele kumuntu wakubo awumtshela ukuthi impi ayikho igebengu lezi sithumela abafundi baseZimbabwe abayitshela ukuthi azingakwenzi ukuthi ibambe inkunzi la edolo ngoba khona abantu bakithi abayiphilisayo ngalokho sivumelene sonke namaphoyisa ekhona nedepartment ikhona sithi ke impi namanje na ayikho kuphela idalwe izigebengu sebefileke abantu kubi-ke lokho siyayikhala nemndeni le esifele siyacela nayo mayiqeda ukungcwaba ibuye phela imila lethinti sidini ingabusibulala abantu abangenze lutho impi phakathi kaZulu naseZimbabwe naphakathi kabani ayikho ngiyabonga asibingelele ukuhlangana kwethu sisonke sihlangene nabaseZimbabwe ngoba lana sibe nenkinga enkulu yegebengu ebeyihlanganisa ubugebengu ekugcineni sekugcina manje lento ithinta wonke umuntu bengafanele ukuthinteka kulento kanjalo ke siyacela ke kibo bonke laba bantu asebephazamisekile ukuthi abalale ngenxeba konke lokhalo ehlangana ungehli siyacela ke kakhulu ukuthi abantwini bakwaZulu asebelwile nabantu baseZimbabwe sicela ukuthi bakuyeke lokhu manje ngoba siyakukhuluma siphezulu kwakho ithina abanikazi akade silo sikuxoxa sifuna ukuthi akungenzeki laba bantu abakwethu laba basuka lana bayeZimbabwe sihlangene nabo njoba sesisonke asemukelaneni sonke ngomoya sonke sivumelane makukhona omunye ongaboni ngasolinye komunye uhlale phansi uxoxe siyabona ngingunqabutho Mabhena umgcini sihlalo wezalwane zaseZimbabwe ezingane South Africa siphuma emhlanganweni lenduna zakwaZulu nenduna uJubane emele isizwe sikaMthwakazi lana eSouth Africa umhlangano ke uvumile ukuthi lokho kwenzakalayo yibugebengu akukho ukuthi kunokulwa phakathi kwezalwane zaseZimbabwe nezalwane zaseSouth Africa ikakhulu amaZulu yikho ke thina siyakhuza njengokukhokhela ukuthi izigangi zonke laba benza udlame abenza ubugebengu kumele zibanjwe ngamaphoyisa siyalinxusa ke bantu bakithi kakhulu eHillbrow nongenise eGoli kasi reporteni sibikele namaphoyisa abantu abenza izinto ezingekho emthethweni abantu abenza ubugebengu wonke umuntu uzelana eGoli ngokuzofuna umsebenzi ukuthi imuli zethu zithola ukudla yikho ke siyalinxusa ke bantu bakithi ukuthi isigebengu zonke gaze zireporteni emaphoyiseni kanti ke nakuzo isigebengu sithi nina abafana